And I say, ya mo kwa baby Adom TV, Badwam Jumadino, so happy Val's Day, Cassia, and come my hereful nyina, chine benche, baby, I will be no natural door, a chill beer, ben will be who say what trend a do ye no treno. And found one say, you kuna na we ubia, mamma, papa, or down for be na be a mon up as what treno da. Eh, when you chocolate the manner, and also casting me na. Ti happy Val's Day. Nkoma mu nyina yada se papa na mu sesem kakra de bia meka sesem fiti amache no makasa nti mu sesem e bia mada no mada ho 5 years and na wo sesem a se e be fine da se papa tome se weba ne mo kasa nti no wada wo ma na watie ni yi amaye me wo Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center e wo ha penifo mo akwa be na happy Val's Day so nkoma mo we come on so. That's Alhaji to be honest. Papa, the spiritual center, Herbal Clinic and Spiritual Center. But Oma, you dog and your mahoodwa we. Would you ever akonya kesia with your mammy nano pay so now you're in chair amagana for you na. If you know Biasham Babida, be so team that between yen to an amoma maseo. Medin Albam Jisino, a traditional and Herbal Dr. Alhaji Ahama Idris. Opanyi kwanche for me namda Alhaji Vision Herbal Clinic and Spiritual Center. Na no pa bia na obi tie me. Na how ne amane bi aye kwankro Adam so wasi machini a doctor senim diefo ahwe me labs bia ne ho a obi nya bi. Obi timi ka se bia diabetes wi abetom so eno an bekome. BP we eno an bekum bia ne ya total so e wo sunsum mu. Ya total so sunsum doctor na ohwe no we nim die ni. Obehwe wa entumi nya de enko. Na Alhaji se eho me yesunsum ne honam ne adwuma. Nti se wo ba hodo ma mehwe ade mehwe ho kwan ni aye ho adwuma ma nti nyoma a metumi ye wo ho nyina mema Dr. Abuboso na yo doctor ya so yon se ne papa edika kan se eye wani na hawa na se ale bi wo wani so hwe ade hu ni yi ebi ana tipai na wo so no eno no bai be mo dra obenum na se wani no eso etimi ada ho ama na yare bi e wo so bia no afi so na onso wani no eno eso etimi ada ho ade ama sa so na BP blood pressure ye ho adwuma ni nyina bibiduro na ye de adwuma e ho na goiter compo obi tia na so bi hwe samre na se bia ebi asi mu mu oba papa be mo adura odi be gina mu na se ni nyina afiri ho edi akwasa so na henia so ye ho adwuma diabetes nso saa ni nyina eye ebibiduro na ye di sa diabetes no obu ani de bia check na e wo soro ba ahwe ya check bon se na anase mo aduro num na ye check bon se na e ba fam bia se be da no na aba be da so na fibroid ye nua ma mu tie samre anase ma me na se bi e da so anase bi hawa no so ho hia surgery anase operation bia oba ya hwe ya ano so ma aduro numa ebe na ne kama na so watimi anyinsen awo afa ho afa oba eni gym sa so na prostate cancer eno so sa ye ho nya se bia odun so haw odun sa oti ana se asho rubber kra na eno so ba ebe mo aduro be no so be rubber no e de ato ho na so ho etimi ato poor vision me ka ho asem dada na ye se bia menstrual pain ye nua ma na se ye ma minimum confidence mo bre no so se sa how ni bi da so a oba papa be mo aduro no so be froze sa so na infertility process so ba ana se bema a mawari a mo pa awo ehwa ye mo den a mo pe bia mo kyen a mo nya bi no mo ba papa bema mo ndo mo mienu nyina ya mo to na mo emfamra na won hwe mo ne asikwan bia no obi ye firi ho ama mo so matimi awo ma afi ho no eni je timi aba low sperm count ye hwadwuma that's na spiritual marriage se bia hwadwuma bi a wo ye ana se utro letter kwa hwadwuma ye fa so nche ne eja wo ware so ana se bema so be ware ba so be ware bo se na atia fa so ni nyina no e bibi ene bia e sikwan ya papa behwe na waye ho adwuma edi ama joint pains na ye ho adwuma se bia stroke na achi udi hye bi edi ato woduma mesrew mfa no mra na ye hwe na ne ho ntimi enton asma osa nyina no ye ho adwuma meja papa na wakire mu edi achi dok meda wase enyoma wo boss nyina binum ha nipa bi omo de achini ache omo nya ayaresa nti obeka che se asema o kan me ka oba bi manya ayaresa edi enti na etumi basa maka che se nyoma wo boss bebrebre amahwe omo efa yesunsum na omo de obi ba no so onya stroke 7 years na omananti ache pa abroche nyina wako mehwe na se asase bi hu na obi ne yesade na wato ade ne wosunsum di ama no nti doctor na wo hwe no we nimdie ni obehwe entumi ye de enko mahwe nipa bebre adanse di ekoso free amanone ne Ghana ha nyina maka chem se abibiduro obi no ho a mo ba mo se Alhaji Vision ebi no ka abibiduro so be ko na abrofo no ne yasan start yasan sesa ade ma on se kokon no me se da bi anke no jak memo wakokon fa no chi na nka doctors no mo nimdie fo no mo hwe maka cho sen habanjuma ye no se wonim form a wontumi nye because ye ne nananom kasa ansa na yafa haban de ye adwuma
nti nyese wo ti se obi se kofa haban we fa koye say for diabetes ebe ye dwuma enya dwuma na wade ne bia na ya to ama wo sunsumu nti ye sere nananom na ya pe ho haban ansa na ya ye ho amamre ne amane nti saa hawo na ya to so anka ye ba beku wo bra wo tam nso ye no Alhaji Vision be ye free so because wo hawo ne amane a wo ka ho asemi awo ho asem a wo kan bebre obi ho na busuamu omu ewo ntafo nyina so bema bi ekwa warranty asi na wo ho kwan wanante a che wa boka bema bi su tem na no pai omso kokko ware ye no ya kuni bema wo sunsumu because oba na akwa ware no bia na honhom bi di na chi o nim no akwa ware sa ba nti ko ware na sa honhom no otwe kra editiawo nti bema betimi awu wajuma sem na betimi aye basa afi no hu se ware eni ti na mpanifo bu besa se o kwa ware aye den obisa me na maka cho se wodi hye na sebe se na adwemo ka no a betima san yare fi se maye bi da ye se afi na me ba betana ka se obi ye bi e na me ba be ye bi yes obi wo outside ase ni hye na adwemo ka no me hu no da of family number wo Adom ha yes of friend na Jamie number se Alhaji ye friend Ghana ye se ye mfa sika mra me se maame se me at problem na wo ka chem ye se wo betana mani ma wo ka chem se Alhaji Vision na obi se me se da bi se ma hwe ade ne ho kwan ahu ba bi a ade ne free because fan ya ebo hoyi bibi ne kitamu sana ye adwuma enti fan se won twa sa ahoma ne kitamu na fan entiment enti me hwe ba bi a sa ahoma ne bo ansa na maye den maye ho adwuma te fan na beto fom enti adansidi ye den ekoso Alhaji Vision e ba clinic empanifo se won tete atche mo ancha wonya nsupa nom ebinum anante ache obi tem na no pai o ani ho hawo ade wa kire won hu eben na won hu wanante ache obi ho na ni kura prunsio obi akoye so operation bi ye se go koma ne de ete na beba so why break into me nko maka chu sen haban na bia wadwuma eye ye wode otie wo ya eye adwuma na no pa obi tie mi ti fan to be pine sa wano penkila want to be na obi tie mi na need to be prince so obi tie mi koko na ha no obi tie mi na no pa wotanya ayem tim ti oja ne na ya emoja ye den ewom Alhaji Vision ka chem se oba koko ho a koko afra ni pa bebre ni wasasi so because we are na wo nim maka chu so broni oni koko adro ya bibido so ope koko adro papa hwe ade ekuta mi ayen haban enubrama komako 7 ana maka bom empaibo di akiri nti wo hawo na da so ya tode ama wo no se wan fa empaibo anka ho wo yare entumi nko nti wose mato koko ndura nom manum ndo bia entumi nko enye koko adro ni koko adro me ka cho se nya haban bia na yeti edi sija so no a sa da nya haban bia na yeti eno a haban bi ho yeti eposa no wo yensem ansa na ye adwuma mana ye adwuma nti na bibidro no akwadi sa se obi ate na obi ye bie ti Alhaji Vision ka chem se wo hawo ne amane bia eda so a wako a entumi nko maami efiri wutrase besi wunase wo de me pede doctors animdiefo na ahwe wa entumi nye de enko ena na obi frem se Alhaji Vision because hospital bi doctor na hwe me sa entumi nko doctor anka chem se yare we ya eham na esunsumu we medical doctors ten ya wunya emu be 8 a ombeka sa asem achi because omu ye chinegefo ono anka sakra problem bi ye de eha no ontu ho na mo nkohwe nti wote wo de sa bunte na ade na be ku na fresasis because wo dwuma na wo ye krobi town enipa bebre timi ko hospital ho na wa bewura no enye yare na ode abawo ono ba be yi ne yare ama no ayden wako nti se wo wote wona se woni mpa ebofo bi a Alhaji Vision se wo be ko no asa akofa yare eden e de ama ho nti koko na ha wo no diabetes na ya to ato so no BP na eda so wako a entumi ye de enko no Alhaji Vision ka chem na no pa yi se mi okokomlemle Adom TV dan kase ame kasa mu yachi nti ma me ne papa ba bi a wo free ba bi a na no pa bi a na woni Ghana ha wo ama no ani ba bi na wo tie me Germany for hwe Spain for hwe Italy for hwe Holland for hwe UK for hwe yen na no pa bia wo bia South Africa Saudi yes send no de ko bia Japan nyina nti wo hawo ne amane bia da so akwantum ho utu kwan ne man koyie mawo woni papers what time about 20 years ne tumi nkoma ka se empaibo na me ya ma bia obewura bia no na favor ne da so obenya o papers abafie Alhaji Vision ka chem se so number wo ne frɛ e bia number no go screen nani obi ho a yensan fa number de nto dwa no mutimi fa number no 0242 812 426 0242 812 426 and 0502 187 and 0558 58 e pa cho fa number ne frame wadwuma bia wo mu oba bia kwakware be ma bia kwakware pese wo hwe ho kwan ehu de besi akwanti obi a opese wutu opese wo hwe ho kwan ho ba bia ebesi a Alhaji sinya se ye hwe aka che se wo kwa enko yeye ma eho akwankyere wo ho se wo hwe a obehu ebe ye nso ama wo de adanse dia e bia opese obi ana asase bia opese wo yes obi ho nya adwuma na anu ase wo se ma bia adwuma no makotrem
obi ba beto ade obegu adwuma no Alhaji vision sɛ wo de fa number na ha dodo akonwa ba ko fonta so nche na esi ankle hu na edede nti yen kasa be fa number no frɛ me na me no ntwetwe nkɔmɔ nyankopɔn asomdwe enka matiefo ni mahwefo nyina yeah that's it papa Alhaji vision da yete ne nka na nti wo fa ne numbers na de ha obi a na no na di nkɔmɔ yen komra na ye ba ye beto aso